Thank you musese witu twende no nene witu yuluwa Uimi na twithi break twinena undu tuna balance kunena ugo na ubongo na byo ubonge unena woke saizi ani wo misa mundu ngo ukakita kwa hii ona kekondo kitiyo kilya tuyende ya musese witu namba ya SMS ni ili itatokenda M5 YouTube ni Motongoi TV official na Facebook ni Motongoi TV. Lilian, wewe youth, we school, pia ndumeta walimu. Yeah. Mwalimu hata unakutabia kindu, nginoka senze course. We? And ikindu kene kiki kia ando inki munoma bikaba out of the world. Yeah. Mwana ye mungusia wa hii, we ni champion, wewe nini? Hivi kaba ya kama na reality of the world, kama na professor haimuya we. Ende anakuwa nangeonya ku school fees bitoboa onenda we no kumba uya neta wathea nundu oni wailito kukonya direction lakini akwambi labaya out la mau out la moko aneno lawe mwingi we no bitite mount tasu kwa tutabye nikenda to encourage angi yotu nena we twambie bu class ni usoma tone sothio mandhowe we class no tono ko kethia one of alimwalamu okusomethia niwe na uwe kibando kwa hesabu lakini tiko maanisha ni ndia nini sikisongo lakini weza kithekela kindu watabia akuya ndo kwa kindu kio uwo akotabia the reality lakini watabia reality based on one situation ugathanga otabia kindu ki lakini kekani watela kasisa sindu lengi kada no isikwe kanesa witha ketha we na bina wakwenda kwika ketha ni somo twasi hesabu waithai ni wisithi sabu kisungu ina thina science ina thina lakini ndo andete mama so monde maithe yandi no yekala kilasi no naweza kuida ndina morali ya kuthi school nundu yue so far no rabwa ndo welza atoka ngiva mine school athi komanda wea withio komena mundu la kwanza wa reception na timu ula wende to manda we lo kuandika amba kusisi ndo kuikita uikita kwe ndile ko we ready ona nukisa kalabu nde kweli kadha ula wa komana nake yako ndio ready kana waje la uende to komanda wea kwake asisia madhangu ayote bende to itelo na eto kunenga motisha wa kuende isu ni imwesi ya maundu alama ituma andu ma youth me school kana me in the workplace me wa matheyandi maybe Alex no rutabye ni maundu me bala mundu tono nundu asuni mo meko no koma na mundu wake wewe akusisi umana professor akusisi wa akukatie umule au baluche exam yaku encouragement mundu tosu akomana na mundu tasu nundu mi okomana na mo ailite kwikata well kilonda na kwasa nate omundu sungetha tuyanite ndino background fulani na ndikomana na mundu ngemuyando tona na ndutona I think kindu kila cha maana kwa sondo su positively where one jakiu we sura mbaya mewe mwana ke mwana no to abolisi ufasikate no meta sura mbaya ndio na confidence ya kumwene we wando toma bete sabu ikia bitio mo prove wrong okwatia and I remember my late dad every time if you name nini you know ndo kuina like na ikelele musimu no ambia wamna school ngotwa music lakini kamuke dhambia wambate ngoi working the naki honestly this I don't know kana na perfect lakini the naki nondo ne wachao ndina encourage wa so the moment you are kendo negative maisha ni ma kuchoze positive leana nacho nondo pia we na bina au mosua kuna bina wao leana na kilana utabia unosua kuna bina wao leana na kokuya we ndoka wekite ngwando kuita ukenda ukienga kwa ndoni hostel wao mina yaku ni menene kanao dress you know ndule na kaundu amnewo ni kikala kwa mbwa ona ndoto na kwa kesho no nangwache but the moment unakuya ubwana nai na kuchose positive asia ni mwanake asia ni ndona na sindu cha mothe matoso then no tona kuendea maishani Dr. Jimmy Alex ane na points nzio muno tase ni tupaloka ke kwa iwe ambate ngoi
daina alimina nukwelo kekwe kotkele la wa kuna kumusi wa kutaba na senge wa mbingi ndenje comedian asiba ya musi tena deto tote hasia na sito kesede ona mwana umala bayanza atona kwikondosu ewe atatona nundu ni watabiwe kuma tene winzuka matuma akumaili yangi mbenge yose iku nukwelewa no true story be told twino mwa wito UFM au mito ngaliko ya kadhiani hakuna kelele school mimi ni mtangazaji yuni reporter nake kwani wa discourage wake wa kulukulu ndatona asitwa ile tekwikata nundu ni thie twambie wathimo wito ndie twilito kwambia wathimasiana sikemana kana katesi utembea ni wako nsiembe katembe ndetwa yambe kaumisie kwako ko ndetwa yambe kunena kwinene yayo mwene nongi na yume balabe musie san Jacqueline niko kweli kana ndeto mbingi kana maisha maingi mandu mali takwetha mai kielesa nisianangiwe kimisieni nundwa kutagwa ndeto ndugu oya kana ka ni ndugu ai ubuduka ko mite ko kanu ikiandia ndia izi umite ko mwana nzoka mwana nzoka tu ya ndia aseni mali takwetha mai dudia siana sio kana kale kwa kayuma baya musi ati kana ke ona muse iwetidani no zitabazia sasa ndimo kaza wenda umita waende to kuika biashara kana ndio to akamota kaje aivyo kongania baya nundo ewa mao make bibigia kila jia mota kana ndio ona iwetizia ndio kutabia ase muone sasa si mala ona kibeti kile to kuonesa kimala ke wele nicho chana ke unakeza kiabia tikibeti chako unakeza kibwata no chale chimala mumbu ikamana nyene si dumala wangu mninyi mundo kola mwana ke piu good na nyene ngite neza piu ndio ndo baunga boya o kamusi kila tabwe kidogo o kamusi kata au mie ndo pamusi kwata useo kana ndeto nzeo na umala wai kwata niko kwata negativity ndo dunia umunde kana no mkwasya kana tukwasya tuketana ba umunde anu mayuthi diando kila mundu eba ai umevaa vibaya wekalite tano ndizo pita kana ndo wende ona nduka kwata kindu wele diathi nani uyiwa kuonde ni kuwa na ndo bethina yani mundu akona ono thina kana mundu akona ona mundu kidongoba ndezo kona ta mundu kitata unenga ko ni ngudhithia muno kana sisema TV mutongwe twine twandu maunenga na hope kana kudhithia omundu pengo mundu perfect lakini kila nisi na nyenisi dunia nino chawo piu pengo mundu wa asia wa dunia nino utainania kana purpose yake na ngai aitie mundu ba nundu be kitumi kila wale ko dhendino na nicho kitumi ditendea nyeni support wa CBC izika na support ya CBC na mwalimu omo wa primary hambia pengo tanu ulawe ngo mundi takisomo kila cha CBC yetie unenda kana kwa somo la yao na tuwe somo kaso ukilala wayo usiti kana undu kege kata kege develop kekumila na be ka pando kana ke ubika keza nikezi kuina tabiu kazi ke kata school of music keza nikati kazi school of acting wizo kwenda ni ela talent yake and kim giza maka munda kama naki kana ndo market laki maisha mera hizo muno kila mundu ombiwe ondo walde kuishi maisha haya pepe purpose kila mundu ena destiny yake na purpose yake na nitwailite kuhususia Bible yasha kikuna dayo lakini tususia dayo dini wa Uimi wito na tuambia bubu asiei
afa mwana waku iko na ndio nukwe ni kuona kweli ba mwana onda tona ki ukwenda kwika mutavyo ugote wa kuumisia ngo wa kuumisia ngo na ndo ingi maese ya muno lilia nunda biba mulevi na ubwo na uwo wake nukosea muno kumaanisha kila akili ni yaku ni chaweza kunena kwa tulunge chao mesilia maitu na uwo inene tivumbe ukasi ondo frustration lesi yevunza kwa ma youth weta akuwe mwene ni chao tona wikawe mwene nikenda tukakoma ndo nona we kajasiri kunza kwa hivyo ndo tona kwa lota ukaima iko ni ngomi Chambe na mbasa na sani kwa confidence at least nyevalana ni temu sikito ni wa we kanesa like ni manage ngai confidence lakini you know na ile ngia kuimandhi abanza ti kuunza ti laisi ikita kwitha we na mindset we mwene we yikalia nthina kila we afamie we wete sindu ilanzio roeka kuona womo kilondoni wana mundu no ni mumu na wimbe waku we mwana youth ngangana force issues sukuma byo uiseta ngalikoni ilanzio na yupo kabu ba ondo alito deal na frustration chambe mama itangai ida we muboy ndukolwe kanisa na kila chikingi cha muhimu byo iyekiye wewe ungamonene wambota le mwamba ke komyondo jimi waweta witu kano become mwanzana na with na materials yo weta and so we just pray no either na confidence na bubuka jimi kwa asia kutala 1 to 10 nibope uka speak slowly nondo wina time ya kwithukisia wethukisia wina kindo cha unena totally twinda twandu maibundiche kwithukisia tiwo Mr. Alex kwithukisia tu sia ndeto sia layo ngoni situ kana twinda twandu ma kwithukisia nikana tumana kila to kunena nibona ni na asia kwithukisia kuni ko manake ndukiwe chosa na nzia thiva na uitoweva ukwanga kweta kinaki ni ngwana ubweka na we not on your myoso kami chana kumakini kanoke chabasa so baba kwithukisia nichona isie no ngina withukisia waya watu no kudana kuya jaki looking good ubwa nano walewa kana kuya bwana naye ketho bwana nayo ko myango wesu ketha na kuya bwana so kosa kindu chuna na ngonde you know na wito because the moment mundu wasia like where was in being negative kila binda tu no kindu negative not even kumakula kwa say kumakula kwa friends na kumakula kwa ndolama kwa locate nicho wango muno to be honest lakini andola ma dama mbisi kana mundu ndombisi nyine yasa ndo isuna ni leana na sio metoke muno nundo si deserve ndio deserve kinjama matoso na Dr. Jimmy tuende na kunena mundu wiya aminite yangi muno meslita maundu asumo sei wake ni wa mumangie kume mwana ona hiyo mundu muimandena confidence no tumata biondu matona kwika mundu yake kwinthwa mundu wako asiai ningwika ngangeka kusata neka ko it mendwe mendu ma doing and then we sino tona kwika ondosu ika negativity yandu ona ya mosiai ndiye ilito kuungamikana subject niko ona negativity ya mundu yote alitomana wasigwe wina purpose na omwene kuma ko bakanzwe ombetwe for a purpose ondo ndeke yo ida isobete ya koloka ondo ngombe ida isobete ya ina nondo sia kuite yia wewe wina purpose maisha ya na paibo mundu wale takuwa dream yako leana na ndeto ilo utagwa usitebitikana nako na nduketikana na kindu kiokumina wezi ila ukaje ila dai research yekepe ila ukaenda we made how beautiful you are how beautiful ila yukai onela muti ukananesa no mundu wa ngethandu no mundu okutabia itabia umwe itabia no na ndwangi muka kunenia negativity aumitie from themselves mundu usu ena ethatite we mwene na ndo kuongelela uthatu wake
kou nicho ndeto cia andu aingi sika kume na kusia kusikomea Lilian ino ndo kwenda kuongela bau nyegukela ndo no atia no undu Jimmy wa mina twithiekia iyo sewe mwene ta mwene na mo wimanja kitumi cha kila muthenya yeah na ndukenzi wewe kitumi cha mundu kuthata nundu ande tuila cia kuanena kukilia kwinthia wana wasia munene kukila mundu loko kuna makelele ni na Alex Kasuki, Lilian, Dr. Jimmy na kwani tawa Jacqueline Vinya tukamani chumwa chukengi mwathimike na tuimana teto situ sina wito munene tusunge ondo tuinena na ondo tuitumia twake twikabo moyo athimikai. Thank you.